ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомартакаев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. дар оғози суҳбат сарвари давлати мо президенти ҷумҳурии Қазоқистонро ба муносибати зодрӯзашон самимона табрик гуфта, ба ӯ дар татбиқи ҳадафу нақшаҳои барнафъи мардуми бародари Қазоқистон муайян кардаашон муваффақиятҳои бузург орзу намуданд. пешвои миллат ҷараёни инкишофи бо суръати муносибатҳои ду давлат ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлати Қазоқистонро ба масъалаҳои таҳкими ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии байни Тоҷикистон ва Қазоқистон таъкид намуданд. дар рафти суҳбат ҷанбаҳои алоҳидаи рӯзномаи ҳамкориҳои гуногунсамтаи Тоҷикистону Қазоқистон мавриди муҳокима қарор доштанд. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳи ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Боқериро ба ҳузур пазируфтанд. зимни мулоқот доираи васеи масъалаҳои равобити Тоҷикистону Эрон бахусус дар соҳаҳои амниятӣ ва низомии техникӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо зарурати таҳкими ҳамкориҳоро дар мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои муосир ба монанди терроризм, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ таъкид намуданд. имрӯз раиси маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо узви доимии Бюрои сиёсии Кумитаи Марказии Ҳизби коммунисти Чин, раиси Кумитаи доимии Маҷлиси умумичинии намояндагони халқи ҷумҳурии Мардумии Чин Ли Чжаншу дар шакли маҷозӣ мулоқот намуданд. дар мулоқот ки бо хоҳиши ҷониби ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид, вазъ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷониба, таҳкими робитаҳои байнипарламентӣ, инчунин масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. бо таваҷҷӯҳ ба 30-солагии барқароршавии муносибатҳои дипломатии байнидавлатӣ, муҳтарам Рустами Эмомалӣ мулоқоти имрӯзаро ҷузъи муҳими чорабиниҳо бахшида ба ин рӯйдоди таърихӣ арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки рушди робитаҳои гуногунҷанба бо Чин дар заминаи таваҷҷӯҳи хосаи сарони давлатҳо ва пояи боэътимоди ҳуқуқӣ, дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкорӣ аз самтҳои асосии сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳамкории байнипарламентӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири муносибатҳои Тоҷикистону Чин буда, парламентҳои кишварҳо дар пешбурди маҷмӯи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба нақши муҳим доранд. ҷонибҳо аз тавсияи робитаҳои байнипарламентӣ дар сатҳи дуҷониба ва дар доираи ташкилотҳои байнипарламентӣ, инчунин равобити зичи роҳбарияти парламенти Тоҷикистон бо Маҷлиси умумичинии намояндагони халқи ҷумҳурии Мардумии Чин изҳори қаноатмандӣ намуданд. дар мулоқот ҳамчунин масоили рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ ва иҷтимоӣ муҳокима карда шуд. таъкид гардид ки Тоҷикистон дар доираи ташаббуси як камарбанд, як роҳ ба тавсияи бештари ҳамкорӣ, хусусан дар самти ҷалби сармоя ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҳавасманд мебошад. густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои фарҳангу иҷтимоиёт, маориф, тандурустӣ, инчунин ҳамкории босамари байни минтақаҳои ду давлат аз самтҳои афзалиятноки муносибатҳои шарикии дуҷониба маънӣ дод гардид. ба ҷониби Чин барои расонидани кӯмаки моддӣ дар шакли ваксинаҳои зидди коронавирус дар давраи паҳншавии ин бемории сироятӣ изҳори сипос карда шуд. ҷонибҳо зимни баррасии мавзӯи амниятӣ ба масъалаҳои мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, ҷудоихоҳӣ, ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар ва ҷиноятҳои киберӣ
миллии инчунин таъмини амнияту собот дар шароити авзои мураккаби аксар давлатҳои минтақа ва ҷаҳон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Инчунин ба рушди робитаҳо дар доираи созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аҳамияти хос дода шуд. дар охири мулоқот раиси маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз раиси Кумитаи доимии Маҷлиси умумичинии намояндагони халқии ҷумҳурии Мардумии Чин Ли Чжаншу даъват ба амал оварданд ки бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оранд. дар навбати худ раиси Кумитаи доимии Маҷлиси умумичинии намояндагони халқи ҷумҳурии Мардумии Чин Ли Чжаншу, раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ дар фурсати барояшон муносиб ба Ҷумҳурии Мардумии Чин даъват намуд. даъват аз ҳарду ҷониб бо хушнудӣ пазируфта шуд. шарҳи мавзӯи дигар, ҷилди сеюми китоби Душанбе қалби Тоҷикистон ба таб расид ки он дастоварди мамлакатро дар ҳама самтҳо аз ҷумла рушду пешрафти бесобиқа дар зарфи 5 соли охир мураттаб намудааст. мақолаҳои дар китоб гирдоварда шуда бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ буда хонандаро ба музаффарияту комёбиҳои Душанбе ошно месозад. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигоронамон. инак ҷилди сеюми китоби Душанбе қалби Тоҷикистон ба таб расид ва дастраси хонанда мегардад. имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон қисми сеюми китоби Душанбе қалби Тоҷикистон муаррифӣ карда шуд. дар чорабини олимону муҳаққиқон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, шоирону нависандагон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. китоби Душанбе қалби Тоҷикистон ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, дар он дастовардҳои шаҳрдории пойтахт ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ ба даст омадаанд пурра инъикос гардидааст. китоби мазкур бештар аз 300 саҳифаро дар бар мегирад ки дар он дастоварду муваффақияти тамоми соҳаҳо аз ҷумла рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳр, роҳу нақлиёт, саноат, шаҳрсозӣ, маорифу тандурустӣ, хизматрасонӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва ғайра ба таври васеъ инъикос гардиданд. китоби мазкурро нависандаи нуктасанҷ ва собиқадори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Мирзо Амин Мирзо Саидзода китобат кардааст. китоби Душанбе қалби Тоҷикистон ҷилди сеюм ки аз тариқи нашриёти Эрграф дар шаҳри Москав интишор шуд ва бояд гуфт ки дар китоби мазкур аслан дастовардҳои шаҳри Душанбе дар замони истиқлолият таҳти сарварии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва инчунин хизматҳои мондагори асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки дар тӯли 30 соли истиқлолият ин шаҳримон қадар зебо обод шудааст, дар он назари коршиносон аз ҷумла ходимони намоёни давлатӣ кӯтоҳ мухтасар дар васфи ободиҳои пойтахт сухан меравад ва бибинед ки имрӯз шаҳри зебои мо Душанбе хеле симои мутараққӣ дорад, дорои эстакада, хиёбону гулгаштҳои зебо, боғҳои мубарро ки дили касро мерабоянд ва анамин муҳтавои китоб аз он иборат аст ки тамоми дастовард чизе ки дар пеши чашми мо бунёд шудааст, мо шоҳиди анамин рӯйдодҳои навини замони истиқлол мебошем, ҳамон о инъикос карда шуданд мухтасар ва бояд гуфт ки имрӯз Душанбеи мо як шаҳри мегаполис ба як шаҳри мутараққии ҷаҳон мубаддал гардидааст. ҳамзамон дар анамин китоб тамоми он чизе ки бунёд шудааст ва мо ба чашми худ мебинем дар он ҷо инъикоси худро ёфтааст. дар ҳақиқат таи чанд соли охир пойтахти мамлакатамон ба маркази чорабиниҳои сатҳи баланди фарҳангиву сиёсӣ ва иҷтимоӣ табдил ёфтааст ки ин бо шарофати сиёсати дурбинонаву хиратмандонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои созандаву бунёдкоронаи раиси ҷавону некбини шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба даст оварда шудааст. қайд гардид ки дар 5 соли охир дар шаҳри Душанбе роҳу пулҳо аз ҷумла роҳи 2 ва 3 сатҳа мавриди истифодаи сокинон ва меҳмонони пойтахт қарор гирифт ки тавонист барои ҳалли мушкилоти роҳу коммуникатсия дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе замина гузорад. дар китоби Душанбе қалби Тоҷикистон мақолаҳои роҳбарияти вазорату идораҳо, олимон, муҳаққиқон ва фаъолони ҷомеаи башарӣ ҷой дода шудаанд. китоби мазкур аз 3 ҷилд иборат аст ки доир ба пешравиҳо ва
дастовардҳои солҳои охири шаҳри Душанбе ва колнамоиҳои роҳбари ҷавону боистеъдоди он муҳтарам Рустами Эмомалӣ нақл мекунад. Пас аз мутолиа кардани китоби Душанбе қалби Тоҷикистон, ҳар хонанда имкон пайдо мекунад ки доир ба таърихи пойтахти тоҷикон шаҳри Душанбе тамоми маълумотро дарёфт намуда аз дастовардҳои бузурги он баҳравар гардад. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Шокири Саид барои барномаи Ахбор. бо ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба кишвари мо бештар мегардад. Мина Гули, варзишгар, соҳибкор, муассис ва директори генералии ташкилоти зист бо мақсади анҷом додани экомарафон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва иштирок дар конфронси байналмилалии об барои рушди устувор ба Тоҷикистон ташриф овардааст. Тафсилоти муфассал дар гузориши ҳамкорони мо. нимаи дуюми рӯзи 15 май варзишгар, соҳибкор, муассис ва директори генералии ташкилоти сирс шаҳрванди Австралия Мина Гули барои пиёдагардии экологӣ ва иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба Тоҷикистон омад. Тадбирҳои пиёдагардии ман ин даъват аз аҳолии дунё барои сарфаи об мебошад ки пешвои миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз ташаббускорони ҷаҳонӣ дар ҳалли масъалаҳои норасоии оби нӯшокӣ ва истифодаи оқилонаву сарфакоронаи он дар сайёра мебошанд. манбаъҳо ва захираҳои оби сайёра ки дар он мо зиндагӣ мекунем ҳамарӯза кам мегарданд ва барои ҳамин ман мехоҳам бо ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об аз аҳолии ҷаҳон даъват ба амал оварам ки дар ҳифзи захираҳои об масъулиятшинос бошанду обро сарфакоронаю оқилона истифода намоянд. ин аз ҳадаф ва нақшаи асосии ман ба ҳисоб меравад, мегӯяд Мина Гули. хело шудам ки ба Тоҷикистон омадам. чанд муддат буд ки нақша доштам ба ин ҷо биёям. ҳадафи асосии омадани ман ба Осиёи Марказӣ ва Тоҷикистон ин албатта давидан аст ки ҷузъе аз нақшаи таҳияшудаи марафонҳои пиёдагардии варзишии ман мебошад. ҳамчунин мехоҳам аз мушкилоти обӣ ба раёсат пешниҳод ва роҳи ҳалли онро манзур намоям. омадан ба Тоҷикистон барои ман хеле муҳим аст, чунки ҳукумати Тоҷикистон мавқеи бузургеро дар ҷаҳон дар ҳалли мушкилоти об роҳбарӣ менамояд. роҳбари давлати Тоҷикистон бо кишварҳои дигар ва Созмони Милали Муттаҳид на танҳо барои муайян намудани мушкилӣ, балки барои ҳалли онҳо ташаббускор мебошад. яке аз мақсадҳои асосиам ин аҳамият ва нақши обро дар ҳаёти мардуми Тоҷикистон муайян намудан аст. Тоҷикистон ва ҷумҳурии Нидерландия дар соли 2023 мизбони яке аз конфронсҳои бузург дар мавзӯи об мегарданд ки ин аз огаҳӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи давлатҳои мо ба мушкилоти глобалӣ дар соҳаи об башорат медиҳад. шод аз онам ки имкон дорам ҳамчунин бо кишвари офтобрӯяи Тоҷикистон шинос гардида ҳамзамон мардуми меҳмоннавози тоҷикро аз наздик бубинам ва обҳои поку ҷонбахши Тоҷикистонро нӯшида баҳравар гардам. шахсан барои ман ин сафар яке аз нодиртарин хотирот хоҳад буд ва умедворам пиёдагардӣ ва дидор бо мардум низ ба ман ин хотиротро медиҳад. ҳар як тоҷике ки токунун вохӯрдам бо ман самимӣ ва меҳмондӯст буданд ва умедворам сафарам нотакрор хоҳад буд. мехоҳам бо мардуми тоҷик аз наздик ошно гардам то ин миллати таърихӣ абадӣ дар хотироти ман боқӣ монад. мехоҳам кулли ҷаҳон на танҳо садои мардуми тоҷикро бишнавад, балки аз таърихи бою пурғановати ин кишвари афсонавӣ бохабар гарданд. тадбирҳои пиёдагардии шаҳрванди Австралия Мина Гули дар Тоҷикистон то 10 июн идома меёбад ва дар ин марафонҳои пиёдагардӣ ӯ 458.2 километрро дар қаламрави Тоҷикистон қадам хоҳад зад. Мина Гули ҳамчунин аз манбаъҳои обии Тоҷикистон аз ҷумла Кӯли Сарез, Пиряхи Феченко, нерӯгоҳҳои барқи обии Роғуну Норак ва мавзеъҳои сайёҳии Тоҷикистон шинос шуда, ҳамчунин дар конференсияи байналмилалӣ бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад иштирок менамояд. дар рӯзи нахустини сафар ба Тоҷикистон аз гузаргоҳи сарҳади Тоҷикистон ва Узбекистон дар шаҳри Панҷакент 15 май паёмрасони варзишу солимӣ Мина Гули ба саразми Бостонӣ ташриф овард.
саразм яке аз ёдгориҳои қадимтарин мебошад ки соли 2010 ба феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО ворид карда шудааст. баъд аз шиносоӣ бо ин мавзеи таърихӣ Миннагулӣ таъкид дошт ки ин мавзеъ аз таърихи қадима доштани миллати тоҷик дарак медиҳад. пас аз шиносоӣ бо ёдгории таърихии саразм, Миннагулӣ дар дафтари ёддоштҳои ин макони таърихӣ таманниёти неки худро барои мардуми меҳмоннавози тоҷик нигошта кард. субҳи 16 май дар маркази шаҳри Панҷакент аввалин марафони пиёдагардии варзишгари шаҳрванди Австралия дар Тоҷикистон оғоз гардид ки 42 километрро ташкил дод. то имрӯз Миннагулӣ дар 50 давлати ҷаҳон 858 марафони пиёдагардӣ анҷом додааст ки дар маҷмӯъ фарогири қадамзанӣ дар масофаи 36240 километр мебошад. қабл аз сафар ба Тоҷикистон хонум Миннагулӣ дар кишвари ҳамсояи Узбекистон низ ба чунин як марафон иқдом гирифт. Миннагулӣ дар соли 2018 лоиҳаеро ташкил намуд ки дар доираи он мебоист 100 марафонро дар 100 рӯз таҳти шиори ҳифзи об тай намояд. ӯ марафонро аз шаҳри Нью-Йорк оғоз кард ва ноябри соли 2018 шумораи марафонҳояш ба 62 адад расид. акнун ӯ пеши худ мақсад гузоштааст ки 200 марафонро дар 200 рӯз дар як чанд кишвари ҷаҳон доир намояд. новобаста ба он ки Тоҷикистон манбаъҳои бузурги оби ширину мусаффо мебошад, 10 солаҳо аст ки барои ҳифзи захираҳои обӣ ва ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим тадбирҳои амалӣ меандешад ва дар ҳалли мушкилоти глобалӣ бетарафиро ҳаргиз интихоб накардааст. 4 ташаббуси байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва эътирофи онҳо аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ва давлатҳои сайёра далели воқеи пешоҳангиву ташаббусҳои бемисли Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти марбут ба обу иқлим дар ҷаҳон мебошад. дар аввалин марафони пиёдагардӣ хонум Миннагулӣ дар Тоҷикистон 42.2 километр роҳро тай намуд ва то ба ҳудуди ноҳияи Айнӣ табиати зебо ва дарёи Зарафшонро тамошо намуд. Миннагулӣ аз табиати зебои Тоҷикистон таърифу тавсиф намуда, хоҳишмандии худро аз тамошои минтақаҳои дигари зебои Тоҷикистон таъкид дошт. марафони дуюми Миннагулӣ рӯзи 18 май дар назар аст ва он аз даромадгоҳи ноҳияи шаҳри Туз оғоз гардида то ба минтақаи Айвоҷ давом хоҳад кард. Миннагулӣ ин навбат низ масофаи 42.2 километрро тай хоҳад кард. барномаро идома медиҳем. дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ва шахсони саховатпеша бунёди иншооти таъиноти гуногун идома дорад. дар ҳамин замина дар деҳоти Кангурти ноҳияи Темрумалик 7 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта бо саҳми соҳибкорон пурра мунфарш карда шуд. таваҷҷӯҳ намоед. деҳаҳои Чавроқ ва Савдаи ноҳияи Темрумалик аз маркази ҷамоати деҳоти Кангурт дар масофаи 10 километр ҷойгир буда, то имрӯз сокинон аз набудани роҳи ҷавобгӯи талабот ва дигар инфраструктур азият мекашиданд. таъкид бояд шуд ки 21 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Кангурти ноҳияи Темрумалик зимни мулоқот бо соҳибкорону фаъолон дастур дода буданд ки барои бартараф намудани мушкилоти роҳу нақлиёт ва ба талаботи замон мутобиқ намудани роҳи деҳаҳои Савда ва Чавроқ то роҳи асосии ҷамоати деҳоти Кангурт чораҳои таъхирнопазир андешида шавад. дар ҳамин замина бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаву бо барори сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорон ва шахсони бонангу номус бо азму иродаи қавӣ ва бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ ба бунёди роҳ оғоз намуданд. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо соҳибкорон иқдом гирифтем ки 7 километр роҳи байни деҳаҳои Савда ва Чавроқи ҷамоати деҳоти Кангурро таъмири навсозӣ намоем. минбаъд сокинон аз роҳҳои ҷавобгӯи талабот истифода бурда дар ҳама фасли сол бе ягон мушкилот метавонанд рафтуомад кунанд. мо соҳибкорон дастури супориш ва ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода барои ободӣ ва пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол кӯшиш мекунем. заҳмату талошҳои шабонарӯзӣ ва ҳисси баланди худшиносию ватандӯстии соҳибкорону шахсони саховатпеша имкон фароҳам сохт ки дар як муддати кӯтоҳ 7 километр роҳи вайрону валангор пурра тахту ҳамвор ва мунфарш карда шуда ба талаботи замон мутобиқ гардонида шавад. солҳои дароз моро падаромон бобиёмон
орзу мекарданд ки мо ҳамин деҳамон дар як асфалтпӯш рай мошин набуд тоатора дар деҳаи мо 106 хоҷагиай одамо борошона ахараки аспаки мебаранд шигронаки ҳоли ҳамин мардум ҳама мошин қати боршон то дарои хонашона мераванд то дарои хонашона самхаш кардагиай деҳаи мо дар бунгои тибӣ шид мактаб шид ина бо шигронаки роҳи асфалт шидааст байни деҳаи мо чавроқу то маркази ҷамоат шигрона азамин мекунем ки чунин саховатмандон чунин соҳибкории саховатманд пайдо шуд ки деҳаи моро обод карданд. барои анҷоми корҳои тахту ҳамворкунӣ мустаҳкамнамоӣ қабати роҳ ва асфалтпӯшнамоӣ мутахассисони ватанӣ техникаву механизми муосири роҳсозиро истифода намуданд. сохтмончиён зимни корҳои таъмиру навсозӣ ба сифати масолеҳ ва иҷрои корҳои таъмирӣ аҳамияти махсус зоҳир намуданд то сокинони ин минтақаи дурдасти мамлакат аз иншоот солиёни зиёд истифода намоянд. мо шукронаи истиқлолият шукронаи оромию осудагӣ ва шукронаи ҷаноби олӣ менамоем ки маҳз дар минтақаи дурдасттарини деҳаи савда ки роҳ байни ҷамоати кангурд ва деҳаи савда аз тарафи шахсони боҳиммат мунфарш карда шуд. раҳомо соз набуд техника камчин буд мо ҳами деҳаи савда 10 километр раҳ пиёда совхози кангурд кор намерафтем кор мекардем бо айусу гашта 10 километр пиёда нигоҳ мекардем ягон техника трактор меомад тилишка қати агар ҳам болоҳо меомад мечаспидем сувор мешидем ҳамуда меомадем зимистони сардӣ барҳои вазмин мешид ки мисол ягон техникаам ки мешид меомад дар ҳамин раҳо мемондем ҳамҷа техникаҳоро пиёда нақшлоқ мерам шукронаи пешвои миллат шукронаи тинҷу осоиштагии давлат ки шахсони бономус бо хайру бо саховат ки раҳи моро имрӯз асфалтпӯш кардам чандин солҳо интизорӣ мекашидем ки ҳамин роҳҳои мо ба ҳамин чизо мерасида ё намерасида ба ҳамон муродҳое ки доштем мо расидем бигзор ки ҳама вақт тоҷикистони мо шукуфон бошад. ҳамчунин дар доираи корҳои сохтмону навсозӣ пули мошингузар низ бунёд карда шуд. сафари охирини ҷаноби олии пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба ҷамоати деҳоти кангур ки 21 октябр соли 2021 ба вуқӯъ пайваст бо соҳибкорону зиёёни кангур дар кангурд вохӯрданд ва дар он ҷо ба соҳибкорон боз тавсияҳо дод ки барои рушду равнақ додани деҳоти ҷамоати кангурд боз хизматҳои худро нишон диҳанд. баъд аз вохӯрӣ дар кохи фарҳанги кангурд соҳибкорон иқдом гузоштанд. ҳанӯз 2-3 рӯз нагузашт ки тахту ҳамворкунӣ оғоз гардид. ана имрӯз мо мебинем ки асфалтпӯш кардан ин роҳ ба анҷом расид ва дар ин роҳ кӯпрук низ сохта ба истифода дода шуд ки шаҳрвандони деҳоти чавроқу савда то ин дам дар вақти боронҳои баҳорӣ сели калон меомад ба ин ҷо ва барои қишлоқҳои давлатшон сафарбоён омадан ё бемореро мисол ба беморхона бурдан бисёр танқисӣ мекашиданд бо воситаи қишлоқи оби ширин ва бо воситаи кӯпруке ки ҷамоати деҳоти кангурдро ба ноҳияи балҷон мепайвандид ба ҳамон ҷо гузашта баъд ба беморхонаи кангур ё барои қишлоқи давлатшон омадан ин ҷо омадан намешид сел мешид бисёр мушкилоти вазин доштанд дар фасли зимистон. иҷрои саривақтӣ дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ва дар ҳамин замина саҳмгузории фаъолонаи соҳибкорону шахсони ватандӯст дар корҳои созандагӣ ба ободу зебо гаштани ин ду деҳаи дурдасти мамлакат ва беҳтаршавии сатҳи зиндагии мардум замина гузоштааст. имрӯз бо ташаббус дастгирӣ мадади ҷаноби олӣ на балки деҳаи савда балки умуман тоҷикистони азиз гулгул шукуфта истодааст. имрӯз мо шоҳиди он шуда истодем ки яке аз деҳаҳои дурдасттарини ноҳияи Темурмалик мунфарш шуд. солҳост буд ки мардум бо як азияте аз деҳа ба ҷои дигар сафар мекарданд. имрӯз бо ташаббуси ҳамин соҳибкоро дар деҳаи мо ана мактаби замонавӣ бунгоҳи тиббӣ ҳамом ва инчунин бинед ки роҳи аз ҳама мушкилгузаре ки дар деҳа буд мунфарш шуд ва ин боиси сарфарозии мардум аст ва ҳама вақт шукргузор боз мегӯем ки аз давлату ҳукумати Тоҷикистон.
таъмиру навсозии 7 километр роҳ ва сохтмони дигар инфрасохтори заруриро дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо саҳми ҷавонмардони бонангу номус ва беҷалби маблағҳои буҷетӣ анҷом дода шуд, сокинон самараи таваҷҷуҳ ва ташаббусҳои бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии раҳмон арзёбӣ намуданд. сокинони деҳаи Чавроқ 160 оиларо ташкил медиҳад ки миннатдории хешро нисбати сиёсати пешгирифтаи муҳтарам ҷаноби олӣ ки гуфтаҳои ӯро соҳибкорони ватанӣ дастгирӣ карда деҳаи дурдасти моро мунфаш карданд. мо бовар надоштем ки деҳаи мо мунфаш мегардад. дар ин муддат дар деҳаи мо мактаби замонавии дуошёна бунгоҳи тиббӣ ташкил карда шуд. азму иродаи қавӣ ва ҳисси баланди ватандӯстию хештаншиносии соҳибкорон ва шахсони саховатпеша имкон фароҳам овард ки дар як муддати кӯтоҳ сокинони деҳаҳои Чавроқ ва Савда аз хизматрасонии сатҳи баланди роҳу нақлиёт баҳравар гашта, ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт, интиқоли молу маҳсулот ва рафту омади бемамонияти сокинон дар ҳама фасли сол таъмин карда шавад. Самандар Искандарзода, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор. риояи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва таъмини хизматрасониҳои босифати мусофиркашонӣ дар мадди назари кормандони бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе қарор дошта, дар ин самт тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. бо ин мақсад кормандони бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе пайваста бо ронандагони ширкатҳо ва корхонаҳои мусофиркашонии пойтахт мулоқоту вохӯриҳо доир намуда, оид ба таъмини бехатарии мусофирон ва риояи талаботҳои ҳатмии мусофиркашонӣ корҳои тарғиботиро ба роҳ мемонанд. гузориш дар ин хусус. барои дастовардҳои пайваста ва иқдомҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе таи солҳои ахир инфрасохтори нақлиёт дар пойтахти кишвар ро ба инкишоф оварда ба маротиб рушд карда истодааст. дар ин давра бо мақсади рушди инфрасохтори нақлиётӣ дар пойтахти мамлакат 75 истгоҳи нави нақлиёти ҷамъиятӣ, 3 терминали мусофиркашонӣ, 300 автобуси нави шаҳрӣ ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ, таҷдид ва аз навсозии роҳҳои мошингарди ба меъёрҳои замонавӣ ҷавобгӯ ва дар ин замина таъмини хатсайрҳои нави мусофиркашонии дохилишаҳрӣ, хизматрасонии нақлиётиро ба аҳолии шаҳри Душанбе ба сатҳу сифати баланд оварда расонидааст. бо вуҷуди тадбирҳои андешташуда ҳанӯз ҳам камбудию норасоиҳо дар хизматрасонии нақлиётӣ аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёти хурду мусофиркаш ҷой дорад ки боиси нороҳатӣ ва норозигии шаҳрвандон гашта истодааст. дар 4 моҳи сипарӣ гашта дар шаҳри Душанбе бо иштироки воситаҳои нақлиёти мусофиркаш 17 ҳодисаи роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки бар асари онҳо 4 нафар ба ҳалокат расида, 16 нафар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои пойтахт бистарӣ гардиданд. бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт, беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиётӣ, риояи пӯшидани сару либоси ягонаи муқаррар гардида, мутобиқати симои зоҳирии ронандагон ба ҳуҷҷатҳои тасдиқнамудаи шахсият, барҳам додани фаъолияти ғайриқонунии таксиҳои кироякаш, аз ҷумла таксиҳои аз дигар манотиқи кишвар дар ҳудуди шаҳри Душанбе фаъолияткунанда, аз меъёри ҷойи нишаст зиёд савор намудани мусофирон, бо дарҳои кушода ҳаракат кардан, берун аз истгоҳ амали савор ва фаровардани мусофиронро иҷро кардан, як қатор корҳо ба анҷом расонида шуда истодааст. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ, раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҷиҳати пешгирӣ аз чунин ҳолатҳои номатлуб, аз байн бурдани ҳолатҳои ғайриқонунӣ, به اجازتنامه فعالیت نمودن تاکسی های مسافربر چاره‌بینی های مقصدناک را راه اندازی نموده ایستاده است. علاوه بر این کارهای تشویقاتی ترغیباتی در بین رانندگان واسطه های نقلیات گذرانده شده، همزمان حالت های سری وقت با کار آمدن، حالت های سانیتری نقلیات ها در قطار دوم و سوم باز داشتن واسطه های نقلیات آشکار کرده شده نسبت قاعده ویران کنندگان موادهای مأموری ترتیب داده شده است. در 4 ماه سپری گشته از طرف کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه 6 مرتبه سنجش‌های پنهانی و 104 مرتبه سنجش‌های آشکارا گذرانده شده است. در این دوره 5 مرتبه سنجش‌های پیش از سفر برآمدن واسطه‌های نقلیات مسافربر گذرانده شده، یک قطار کمبودی و نارسایی‌ها آشکار
карда шудааст. аз ҷумла 76 далели риоя накардани тартиби пӯшидани сару либоси ягонаи муқаррар гардида, 53 далели мутобиқати симои зоҳирии ронандагон ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, 17 далели дар ҳолати носозҳои техникӣ қарор доштани воситаҳои нақлиёт, 108 адад дар ҳолати ифлосӣ ғайри санитарӣ қарор доштани воситаи нақлиёти мусофиркаш, 4 далели беиҷозаномаи бозрасии давлатии автомобилӣ, дигаргун сохтани воситаи нақлиёт, 3 далели нагузаштан аз муоинаи ҳатмии солонаи техникӣ, дар маҷмӯъ 347 далели қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар об ошкор карда шудааст. ҳамзамон дар ҳамин давра ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе нисбати 23 нафар шахси мутасаддии корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобусияк, сардори муҳандиси бехатарӣ, ҳамшираҳои тиббии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шоҳрои Бадахшон, механики назоратчии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муҳаммадҷонде ва механики назоратчии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талкоперсия, муҳандиси бехатарӣ бо моддаи 341 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. аз ҳамин лиҳоз роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз тамоми роҳбарони корхонаҳои мусофиркашонӣ даъват менамояд ки ҳангоми ба мусофиркашонӣ машғул гаштан ба талабот ва қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон итоат намуда, қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд. чорабиниҳои мақсаднок дар ин самт идома хоҳанд ёфт. меваҳои шаҳрбори боғдорони вилояти суғд аз ҷумла зардолу дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ба давлатҳои хориҷӣ содирот мешавад. ҳиссаи асосии содироти мева ба ноҳияи Ашт мансуб буда, ширкати зардолу ва компания аз содироткунандагони асосии мева мебошанд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. имрӯз дар аксари мавзеъу минтақаҳои вилояти суғд марҳилаи авҷу вусъати ҳосилгундорӣ, пешниҳоди маҳсулоти тару тоза ба бозори дохилӣ ва содироти сабзавоту мева ба бозори хориҷӣ аст. дар боғҳои шаҳрҳои Исфарою Конибодом, боғоти ноҳияҳои Ашту Бобоҷонгафуров анвои гуногуни мева чун гелосу олу, хусусан зардолу пухта расида, ҳоло зардолуҳои хуштаму босифати боғдорони вилояти суғд ба бозорҳо пешниҳод гардида, ҳамзамон зардолуҳои навъҳои пешпазак дар шакли тару тоза ба давлатҳои хориҷа содирот карда мешаванд. дар ситоди вилоятӣ ҳосилгундорӣ масъалаҳои ташкили самарабахши ҷамъоварии ҳосил, саривақту беталаф гундоштани ҳосил ташкилу ҳамоҳанг карда мешаванд. содироти сабзавоту меваи тару тоза аз вилояти суғд меафзояд. дар содироти маҳсулоти кишоварзӣ, содироти пиёзи барвақтӣ ҳиссаи асосиро ташкил карда, дар ҳаҷми содироти мева зардолуи тару тоза ҳаҷми бештарро дар бар мегирад. зардолуи тару тоза асосан аз ноҳияи Ашт ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад, зеро масоати бештари навъҳои пешпазаки зардолу дар ин ноҳия мавҷуданд. соҳибкори ватанӣ Пӯлод Ашуров ва ширкати зардолу ва компанияи ноҳия дар содироти зардолуи тару тоза мақоми шоиста дорад. ин ба ҳамкориҳои қавӣ бо ширкатҳои давлатҳои хориҷӣ, мавҷудияти корхонаи банду басти меваи тар, сардхонаи замонавӣ ва кордонӣ вобаста аст. соҳибкори ватанӣ якҷо бо хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ноҳияи Ашт амборсардхона ва корхонаи коркарду бандубасти меваи тарро таъсис додааст ки бо таҷҳизоти технологии насли панҷуми хориҷӣ фаъолият мекунад. ин комплекси муосири қабул, саракунӣ, коркарду бандубаст, нигаҳдорӣ, хунуккунӣ ва боркунии маҳсулоти кишоварзии тару тоза буда, гунҷоиши мева дар сардхона дар як давра 200 тонна аст. ин корхонаю сардхона ва усули ташкили кор имкон медиҳад ки меваи тар ба содирот самаранок мувофиқи талаботи бозори ҷаҳонӣ аз рӯи ҳаҷм ба таври автоматӣ сара карда мутобиқ ба стандартҳо тайёр карда шавад. ба афзоиши содирот сифат ва стандарти бандубаст бо технологияи ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. ин технологияи мо ҳаҷми зардолиро бо электронӣ рақамӣ муайян мекунад. ин талаботи асосии бозори хориҷӣ аст. ин маҳсулоте ки аз фабрика бор карда шуд ё апарни гармхона бор карда шуд, ин маҳсулоти гигиенӣ тоза ҳисоб мешавад. ҳозир рақобат байни фурӯшандаҳо хеле канон аст. барои ҳамин бояд мо ба сифати зардолӣ стандарт бояд диққати асосӣ диҳем. мо бояд соҳибкори лаёқатдор бояд ин дастгириро қадр карда ҳар чӣ зиёд маҳорати худамонро нишон диҳем дар давлатҳои хориҷа. таъсиси инфрасохтори маҳсулот тайёркунӣ, ташкили логистика, татбиқи равзанаи ягонаи амалиёти содиротӣ, низоми умумии бархурдорӣ аз имтиёзҳо, долонҳои сабз ва долони соддакардашудаи гумрукӣ ба соҳибкорону содиротчиён имкониятҳои васеи ҳукумати ҷумҳурӣ аст ки содиротро афзоиш диҳанд.
долони сабзи содирот ба вуҷуд оварда шудааст. ба мо имконият метиҳад ки ин долони сабз меваи тори тоза дар вақти соатиш рафта расад, сифати зардолӣ нақстар меистад, чанде тезтар мошин рафта расад, ҳамин худ сифаташ нақс беҳтар меистад. иқлиму хоки ноҳияи Ашт ба боғдорӣ мутобиқ буда дар ноҳия дар давраи соҳиби истиқлоли масоҳати боғу тогзор қариб 4 маротиба афзудааст ва таи солҳои охир хоҷагизорону аҳолӣ бо обёрии заминҳои бекорхобидаю талу тепа масоҳати боғу тогзорро зиёд мекунанд ва ба таъсиси боғу тогзори замонавӣ афзалият дода мешавад. деҳқонон аз ҳисоби заминҳои талу тепа ва заминҳои партоб боғҳои нав бунёд кардагӣ истодан. соли гузашта зиёда 304 гектар боғи нав бунёд кардагӣ будем. Имсол соли 2022 дар ноҳияи Ашт 195 гектар боғҳои нави аз ҳисоби заминҳои тали тепа ё кофтани чоҳҳои амудӣ аз ҳисоби соҳибкорон боғҳои нав бунёд карда шуд. ҳоло масоҳати боғу тогзор дар ноҳияи Ашт ба 17300 гектар расонда шуда, масоҳати асосиро 16200 гектарро боғҳои зардолу ташкил медиҳанд. таври маълум таи 2 мавсим дигаргуншавии иқлим дар марҳилаи гулу ҳосилбандӣ ба ҳосили боғоти ноҳия таъсир мерасонад. меваи анвои гуногуни зардолии ноҳия вобаста ба обу иқлим ва замин бо хусусиятҳои афзалиятноки биологии витаминноки сифат ва таъму лаззат дар шакли тару тоза ва хушконида дар бозори ҷаҳонӣ эътироф гардидааст ва талабот ба зардолии тоҷик дар бозори хориҷа меафзояд. дар ноҳияи Ашт дар заминҳои мо ки яке хусусиятҳои хос дорад. яке аз хусусиятҳои хоси он ин заминҳои мо санглох аст. вақте ки санглох ҳаст дар натиҷаи гарм будани боду ҳаво сангҳои хоке ки мо дорем дар тартиби хок дорем онҳо рӯзона гармиро қабул мекунанд, шабона онро сар медиҳанд. дар натиҷаи ҳамин сифати зардолиҳои мо ноҳияи Ашт хеле басифат аст. аз оғози моҳи май дар боғоти ноҳия анвои пешпазаги зардолу ҷамъоварӣ ба бозори дохилӣ пешниҳод ва қисми асосияш ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. то ин давра ҷамъоварию содироти навҳои арзамаи калону лола сурат гирифта, баъди чанд рӯзи дигар навҳои дигари пешпазак чун самарқандии барвақтӣ, моҳтобию бибинигорӣ, ширпайванд пухта ҳосили ин навҳо пурра содиротиянд ва дар охири моҳи май ва аввали моҳи июн ин навҳои зардолуи шаҳрдвори ноҳияи Ашт дар шакли тару тоза ба давлатҳои хориҷа фиристонда мешаванд. равзали раҳмон, дилшод юсуфӣ, ноҳияи Ашт, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи фархор пойгоҳҳои обкашии мавзеи уртабуз баъди навсозӣ ба истифода дода шуд. аз ин ҳисоб мушкилоти норасоии об дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулшан бартараф гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши сайҷафари маҳмадалӣ ва хуршеди нодирхон. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулшани ноҳияи фархор солиёни зиёд аҳли заҳмат аз норасоии оби полезӣ танқисӣ мекашиданд. барои рафъи ин мушкилот ва зиёд намудани майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси татбиқи лоиҳаи захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Панҷ имсол баъди навсозии пойгоҳҳо ва насби 19 адад агрегатҳои обкашӣ таъминоти оби полезӣ ба хоҷагиҳои деҳот пурра беҳтар гардидааст. баъди иваз шудани агрегатҳои пойгоҳи обкашӣ дар мавзеи уртабуз ки зиёда аз 3500 гектар замин мебошад, имрӯзҳо зиёда аз 10800 гектар замин пурра ба об полезӣ таъмин карда шудааст ва заминҳое ки солҳои тӯлонӣ аз об таъмин карда намешуд, имрӯз ба об таъмин карда шуда ва дар ин заминҳо тахта корида шудааст. дар мавзеи уртабуз кишоварзони деҳоти Хуросон, Зафар, Деҳқонобод, Дарқат, Ватан, Истиқлол ва Гулшан тавассути пойгоҳи обкашӣ дар 3 қида бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. дар ҳар се мавзеъҳо ду агрегатӣ ду дастгоҳи обкашӣ кор карда истодаанд ки зиёда аз 9 куб обро ба заминҳо таъмин мекунад ва кишоварзони ноҳия имрӯз ба оби полезӣ пурра таъмин ҳастанд, чи аз ҷиҳати нарҳои худ ҷорӣ ва чи аз ҷиҳати пойгоҳи обкашӣ. дар ҷамоати деҳоти гулшан аз майдони умумӣ 3602 гектар дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ, 1340 гектари онро пахта ва 194 гектарро кишти сабзавот ташкил медиҳад. дар деҳоти мазкур баъди ҳалли мушкилоти норасоии оби полезӣ имсол кишоварзон дар заминҳои хоҷагии ёрирасон ва баъди ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ ба сифати кишти такрорӣ пунбадона кишт намуданд. дар мавзеи уртабуз соли 2011 бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ дар масоҳати 20 гектар боғи миллӣ бунёд ва дар он 20 нави ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда широнида шуда буд. боғи миллӣ низ дар ин давра аз норасоии оби полезӣ хуш гардида имсол он аз нав барқарор карда шуд. тавассути пойгоҳи обкашии об то ин мавзеъ низ интиқол ёфта барои самаранок истифода бурдани замин ва сабзиши хуби майдони боғ
از طرف مسئولین ریاست کشاورزی نویه در میدان بیش از 4 گکتار بین قطار باغ پنبه‌دانه نوی مایک کیش کرده شده است که عین حال موافق قاعده‌های آگروتکنیکی در حالت نشونما قرار دارد. در نهایت دورنمای کشت پنبه‌دانه در 9 جماعت دهات پررا اجرا گردیده است و امروزها اهل زحمت در اکثر قیده‌ها کارکرد و غذادی آن را براه ماندند. در خواجگی تخم پروری دوستی 60 در میدان 55 گکتار کشتی پخته گذرانده شده است. در خواجگی نوهای فلش، خورزم، سلطان و مایه را کش نموده ایم. این سال ما حرکت میکنیم که از این نوهای پخته حاصل بلند به دست آورده تمام خواجگی‌های ناحیه و بیرون از آن را با تخمی خوشصفت تامین نماییم. با نظرداشت بهتر کردن تامینات آب فلزی با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی برای به صفت کشت تکراری زیاد نمودن میدان زراعت‌های کشاورزی در موضع ارتباط جماعت دهات گلشن با جلب خواجگی‌های دهات و کشاورزان صاحب تجربه بعد جمع‌آوری غله باید میدان کشت تکراری سبزیجات، غله، لوبیایی، جواری مکه و دیگر نوع‌های محصولات زیاد کرده شود که این تدبیر به فراوانی بازار استعمالی، قانع گردانیدن احتیاجات عائله با مواد غذایی، بهتر شدن سطح نیکوحوالی اهل زحمت و پیشرفت وضع اقتصادی نویه مساعدت خواهد کرد. در ناحیه رشت کانال دشت بی‌آب با استفاده داده شد. با از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده موضع دامنه‌کوه حدودی دهاتی هویت 250 گکتار آبیاری کرده می شود. گزارش ایدگل محمود از ناحیه رشت. با مقصد آبیاری دشت بی‌آب جماعت دهات هویت ناحیه رشت لایحه از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده طرح‌ریزی شده بود، اما با گذشت سالها این لایحه پورا عملی نشد. محض از فیض و برکت استقلال دولتی و برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان لایحه از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده این موضع کوهستان از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان عملی شده است. اینک با نصب قبرها به مسافه قریب 1 کیلومتر طریق این کانال صدها گکتار زمین‌های تشنه‌لب پورا آبیاری کرده می شود. مقصد اساسی از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده افزایش میدان کشت، استحصال محصولات خوشصفت و فراهم آوردن جای‌های نوی کاری به شمار رفته. بدین وسیله پیشرفت اقتصادی تامین کرده می شود. از همه مهم به استفاده دادن کانال دشت بی‌آب موضع هویت با درازی 5 کیلومتر شرایط فراهم آورد تا 250 گکتار زمین پورا آبیاری گردیده. در این زمینه میدان کشت کارتوشکا و دیگر زراعت‌های کشاورزی باز هم افزاید. سال در جماعت دهاتی هویت 280 گکتار کشتی کارتوشکا نسبت سال گذشته 50 گکتار زیاد کشیده است که در برابر این دشت بی‌آب آبیاری از حساب حکومت جمهوری آبیاری شده است. در اینجا علاقه 80 گکتار کشتی کارتوشکا شده است. کارهای کشت رفته شدند تا حاضر. کارتوشکا کاری اساس اقتصادیات ناحیه رشت را تشکیل نموده. تامین خواجگی‌ها با تکنیک‌های ساحوی و تخمی‌های خوشصفت این ساحه سه درآمد رو به پیشروی داشته. با زیاد شدن میدان کشت استحصال محصولات هم افزوده ایستاده است. سال جاری دهقانان ناحیه رشت جد و جهد دارند تا در همه شکل‌های خواجگی‌داری 3600 گکتار کارتوشکا کشت نمایند. کشت کارتوشکای موضع‌های بلندکوه اساساً در حدود جماعت دهاتی هویت هیچ بارک از کلان، تگابه و یسمن گذرانیده می شود. زیرا اقلیم این محل برای حاصلناکی و صفت محصولات مساعد بوده. با توصیه عالمان تخمی‌های خوشصفت کشت کرده می شود. در ناحیه رشت بیش از 3000 خواجگی‌های دهقانی فعالیت داشته. سهمداران هر سال از زمین‌های در اختیارشان بوده حاصل فراوان کارتوشکا استحصال می‌کنند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. شرح موضوع دیگر. دفتر سازمان ملل متحد اوید به کاهش خطر آفت‌های طبیعی در چارچوب لایحه تقویت استواری به آفت‌های طبیعی و صورت بخشیدن به تطبیق چارچوب پس کردن خطر آفت‌های طبیعی در آسیای مرکزی چورابینی نوبتی را در شهر دوشنبه برگزار نمود. گزارش از جریان چورابینی مذکور. در دوام 20 سال اخیر آفت‌های طبیعی به 4 میلیارد نفر ضرر رسانیده، مبلغ آن 2 تریلیون دلار را تشکیل داده است و در نتیجه این آفت‌های طبیعی 1,300,000 نفر به هلاکت رسیدند. طبق حساب‌ها بیش از 50% اهالی جهان در شهرها زندگی می‌کنند. انتظار می‌رود که تا سال 2003 این نشان دهنده به 60% رسد. در این برابر خوف شهرها منتظم می‌افزاید. از این رو مسئولین ساحه را ضرور است که
در طرح‌ریزی شهرسازی به تاثیر خطرها به مثل زمین لرزه، آمدن سیل و دیگر خوف‌های احتمالی توجه بیشتر دهند. این نکته را در چاره‌بینی که در شهر دوشنبه اوید به پس کردن خطر آفت‌های طبیعی برگزار گردید ذکر نمودند. گفته شد که ایجاد استواری و مطابق شدن با تغییریابی اقلیم برای شهرها مهم است. برای پیشگیری و پس گرداندن آفت‌های طبیعی در شهر دوشنبه استراتژی مقاومت با آفت‌های طبیعی و نقشه عملی پایتخت از جمله خطرهای بیولوژی قبول و عملی گردیده ایستادند که در پس نمودن شدت آفت‌های طبیعی مساعدت می‌کنند. 16 مای سال 2022 در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان بینای انبار محصولات غیر آذوقه افتتاح گردید. این انبار برای ساکنان در حالت‌های فوق‌العاده طبیعی خدمت خواهد رساند. انشاءات مذکور در دایره همکاری‌های بین‌المللی در سمت کاهش خطر آفت‌های طبیعی و تطبیق لایحه تقویت اقتدار عاید به کاهش دادن خطرهای آفت طبیعی و واکنش به عاقبت‌های آفت‌های طبیعی بین کمیته، سفارت ژاپن در جمهوری تاجیکستان و برنامه رشد سازمان ملل متحد ساخته شده است. در سخنرانی خود رئیس کمیته به شریکان رشد برای دستگیری اظهار سپاس نموده ذکر نمود که این دومین انبار است که در قلمرو کشور ما بنیاد یافته است. او اظهار داشت که تمام تلاش‌های حکومت کشور برای رسانیدن کمک سری وقتی به اهالی نیازمند نگرانیده شده است. انبار امکان می‌دهد که در صورت روی دادن آفت طبیعی به اهالی که خانه و مال و ملک خود را از دست دادند فوراً با چیزهای اولین درجه، مواد دارویی، ظرف‌های آب، بالشت و کورپه‌ها، جهاز برای آشخانه تامین کرده شوند. در انبار زیاد از 60 نامگوی مال‌های ضروری برای 150 عائله موجود است که 60% آن برای زنان و کودکان نگرانیده شده است. در ناحیه فیض‌آباد تدبیرهای سبز و خرمگردانی و آبادانی وسعت می‌یابد. در این زمینه از جانب ساکنان و کارمندان ساختار و اداره‌ها با مقصد آبادانی و سبز و خرمگردانی حشرهای دستجمعانه گذرانیده می‌شوند. گزارش در این خصوص. در دهه زرکمر جماعت دهات مسکین‌آباد ناحیه فیض‌آباد با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی کلی پیرو برنا به حشر عمومی خلقی برآمده با تازه کردن زهبر و زهکش‌ها، تازه و وسیع کنی شفت راه و آبادسازی موضع‌ها مشغول شدند. در دهه زرکمر جماعت دهات مسکین‌آباد ناحیه فیض‌آباد در مجموع بیش از 200 نفر از ساکنان با روحیه بلند سازندگی دستجمعانه به درویدن علف و جای‌های نامناسب و تازه کردن کوچه و جویبارهای محله ها در آبادی یک گوشه وطن سهمگذار گشتند. باید ذکر کرد که این اقدام در کل جماعت های ناحیه راه اندازی گشته منتظم چنین چاره‌بینی ها برگزار می شوند. آبادکاری از دهه از دیار خود سر می شود. من با دستگیری صاحبکار محلی یوسفوف پیامدیم زیاده از 5 کیلومتر راه را منفرد میکند. من ما جوانان مردمی دهه همین محله دست جمعانه سهم ارزنده خود را میگذاریم. همیشه در آبادی دیاریم. رحمت به همین صاحبکار محلی که من چندین سال می شود که سهم ارزنده خود را میگذارد. پیش از این زیاده از 5 کیلومتر از شورا تا دهه زرکمر منفرد میکند. همزمان در این روز در 5 کیلومتر راه محلی که از جانب صاحبکار قیامالدین یوسفوف بنیاد شده است تازه و تجدید کرده شده، شفت آن نیز پاک و آباد کرده شد. مورد به ذکر خاص است که از جانب حشرچیان در این کارهای آبادانی و تازه‌نمایی که با فراگیری شماره زیادی آدمان برگزار شد حدود 100 تن پرتاب بیرون برآورده بی‌ضرر کرده شد. مردم سازنده و آبادکار این ناحیه گرد و اطراف خانه و انشاءات‌های معموری را تازه و آباد نموده شفت راه‌ها را از پرتاب و علف‌های نالازم تازه نمودند. ادامه اخبار. در شهر وحدت برای فراگیری ساکنان به خدمت‌رسانی ساحه تندرستی تدبیرهای سودمند راه اندازی می شود. تشخیص و معاینه رایگان سیار طبی در مرکز شهر از جمله چاره‌بینی‌های به حساب می رود که به پیشگیری بیماری‌های سرایتی نگرانیده شده است. گزارش همکارانمان در این خصوص. در شهر وحدت سطح خدمت‌رسانی طبی به ساکنان روز تا روز بهتر و خوبتر می‌گردد. بهتر گردیدن سالمی جامعه پیوسته در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. امروز در مرکز شهر وحدت با شرکت بهترین متخصصان ساحه تندرستی و با اشتراک شماره زیادی ساکنان برای پیشگیری از پنه‌شوی هر گونه بیماری‌های سرایتی تشخیص و معاینه سیار تشکیل و برگزار کرده شد. بهر پیشگیری سرایت‌شوی اهالی شهر از ویروس‌ها، تشخیص ویروس نارسایی مسئولیت آدم که هپاتیت‌های ویروسی، آتشک
و دیگر نمود تشخیص را رایگان و راه مانده است. از طرف کارمندان مرکز در تمام منطقه‌های شهر، جماعت و شهرک و دهات‌ها، کالج‌ها و مؤسسه‌های مکتبی و مسجدهای جامعه و در بین اهالی شهر وحدت کارهای فرماندهی بهر پیشگیری این ویروس‌ها گزارانده می‌شود. مقصد از راهاندازی چنین اقدام پیشگیری بیماری‌های سرایتی ارزیابی گردیده. این تدبیر سالمگردانی در جماعت و دهات دوردست شهر از جانب کارمندان بیمارخانه مرکزی و مرکز بیماری‌های ویروسی مسئولیت آدم در شهر وحدت طبق نقشه منتظم برگزار کرده می‌شود. امروز در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان با اشتراک نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و سابقه‌داران ساحه کنفرانس علمی عملی سهم مهربان نظر در رشد و فرهنگ صنعت تاجیک دایر گردید. احیای ارزش‌های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن روحیه وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و خودآگاهی و خوشنشینی مردم خصوصا نورسان و جوانان بسیار مهم میباشد. تاکید گردید که فرهنگ همچون عامل اساسی تربیت معنوی و اخلاقی جامعه و معرفی‌گر تاریخ همیشه تحت توجه حکومت مملکت قرار دارد. حفظ میراث فرهنگی مادی و غیر مادی ملت باستانی‌مون که گواه زنده تاریخ 6000 ساله خلقمون میباشد، وظیفه مهمترین ما وارثان این میراث بزرگ به حساب میرود. جوانان قشر فعال جامعه به شمار رفته در رشد و پیشرفت و تشکل دولت صاحب استقلال سهم نظر است دارند. با افتخار روز جوانان تاجیکستان در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان چاره‌بینی معرفتی و فرهنگی برگزار گردید. همکاران ما از رفت چاره‌بینی گزارش آماده نمودند. با افتخار روز جوانان تاجیکستان صحن دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان با تشکیل و برگزار کردن چاره‌بینی سیاسی و فرهنگی و ورزشی تحت عنوان روز درهای باز ادامه آرا یافته بود. در چاره‌بینی معرفتی نمایندگان از کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختار و مقامات صحوی اشتراک نموده نخست از دستاورد و کامیابی‌های آموزگاران و دانشجویان 6 فاکولته دیدن کردند. در نمایش دستاوردهای علمی، اینوواسیونی، نوآوری و ورزشی دانشجویان و آموزگاران دانشگاه در گوشه‌های علاهیده معرفی کرده شد. مورد ذکر است که در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان متخصصان کاردان و باسواد اساساً برای ساحه‌های اقتصادیات ملی آماده کرده می‌شوند. مسئولان تاکید کردند که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تطبیق علم در استحصالات زمینه مادی و تکنیکی دانشگاه همساله قوی کرده می‌شود و باز یک آزمایشگاه نوی تعلیمی و تجربوی اقتصادیات رقمی که با دستگاه و تجهیزات معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی مجهز میباشد تأسیس داده شد که در روند مشغولیت‌های علمی و عملی دانشجویان از آن با ثمر استفاده می‌برند. ریاست دانشگاه از دستاوردهای نظررس آموزگاران و دانشجویان یادآور شده ابراز داشتند که امروزها صف آموزگاران جوان که به کارهای ایجادی و تهیه رساله‌های علمی مشغولند بیشتر شده است. همزمان دانشجویان دانشگاه در المپیاد و آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی و چاره‌بینی‌های گوناگون معرفتی و ورزشی فعالانه اشتراک نموده تعداد گیرندگان استیپندیاهای پرزیدنتی نیز روز تا روز افزایش می‌یابد. تشبث و اقدام‌های سازنده دانشجویان همیشه دستگیری می‌شود. در جمع آمد تنتنوی که در تالار فرهنگی دانشگاه ادامه یافت از توجه و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مهترم امامعلی رحمان نسبت به جوانان و فراهم آوردن امکانیت‌ها برای آنها ابراز اندیشه کرده شد. با قناعتمندی ذکر گردید که جوانان پیروان پیشوای ملت بوده با هوشیاری و زیرکی در حفظ دستاوردهای استقلال دولتی، ثبات سیاسی، یکپارچگی وطن و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی از هر وقت دیده بیشتر تلاش میکنند. با در نظر داشت نقش فعال جوانان در جامعه همساله 23 می روز جوانان تاجیکستان با شکوه تجلیل کرده می شود. سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت جوانان این قوه پیشبرنده جامعه را به آن وادار می سازد که از تمام امکانیت ها با ثمر استفاده کرده در نوبت اول دانش آموزند و صاحب کسب و هنر شده برای آینده از این هم بیشتری دولت و ملت سهمی با سزا گذارند. زیرا غمخواری و دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان به آن خاطر است که آینده سازان کشور در روحیه بلند وطن دوستی و احترام به ارزش های ملی تربیت یابند.
ҳозирин аз иштироки фаъоли ҷавонон дар раванди давлатсозӣ ва рушди ҷомеаи демократӣ ибрози назар карда, саҳми онҳоро дар бунёди иншооти азими стратегӣ ва рушду пештрафти соҳаҳои афзалиятдори ҷомеа муҳим арзёбӣ карданд. зикр шуд ки дар замони соҳиби истиқлолӣ ба соҳаи ҷавонон ва варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дар ин давра зиёда аз 9,5 ҳазор иншооти варзишӣ сохта мавриди истифода қарор гирифтааст ки барои ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ мусоидат менамояд. барои хотирмон баргузор кардани ин санаи фархонда аз ҷониби дастаи созиву овозии ҷавонии донишгоҳ барномаи рангини консертӣ пешкаши ҳозирин карда шуд. با تعلیم و تربیت، علم و موزیم، تشکیل کارهای جمعیتی فایده‌مند و آموزش‌سازی نورسان و جوانان با خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی ناحیه ظفرآباد اهمیت اولین درجه داده می‌شود. گزارش مضبوط با بازدید از ناحیه ظفرآباد. از 22 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، گیمنازیا، لیسه و کودکستان‌های دولتی و خصوصی در ناحیه ظفرآباد ولایت سوات عمل کننده، اکثر سال‌های صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بنیاد و نوسازی کامل گردیده. جهتی به تعلیم و تدریس فراگیری کودکان و نسل نورس، راه اندازی اصولهای جدید تربیت در دوره عمل سالهای 2020-2040 همچون سالهای 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و آماده سازی محصلین با آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و علم فروغ معرفت یک ایده کامیابی‌ها را صاحب گردیده است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 دهه بخت که با ابتکار و شرکت پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح یافته است. از جمله این مؤسسه‌های موفق به شمار رفته می‌سازد که تجربه پیشقدم این کاشانه تعلیم در مقیاس جمهوری ترغیب کرده شود. در مؤسسه تعلیمی 504 نفر خواننده به تدریس و تربیت فرا گرفته شدند. رویخط محصلین، صنف و راهبر صنف، پیشرفت و درس از خودکنی، بهای از همه فنها گرفته و دوامات خواننده در هر یک چهاریک، بهای سالانه، راحت به امتحانهای از صنف به صنف گذرانی و ختم کنی در ورقه ها چاپ و در جای نمایان مؤسسه تعلیمی نصب کرده شده است. این عمل شایسته به روحیه طالب علمان تاثیر مثبت رسانیده، دوامات آنها را به درس و فعالیت جمعیتی، نمونوی و آمادگی استادان و آموزگاران را به درس‌ها جدی گردانده ایستاده است. برگزاری درس خیمه به طور گشاد، صلاحیتناک و اینتراکتیوی در صنف 11 با استفاده عیانیت‌ها و واسطه‌های تکنیکی معاصر در نزد نمایندگان 21 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه اثبات این گفته‌هاست. پس از درس در مؤسسه تعلیمی مذکور دور اول آزمون‌های جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و این فروغ معرفت دایر گردیده خوانندگان همه زینه‌های تحصیلات شرکت فعال کردند. حکمان پس از شنیدن مهارت قصه‌گویی و شعرخوانی و معاینه محصول دست اختراعکاران و نوآوران نورس و جوان دبستان 35 نفر غالبان دور اول را به دور ناحیوی راه دادند. درس‌های آمادگی دفاع حربی، تربیت جسمانی و ورزش همه زینه‌های تحصیل در مؤسسه تعلیمی مذکور در سطح بلند و جوابگوی طلبات نظامنامه ساحه معارف جمهوری تاجیکستان در میدانچه مخصوصی با عیانیت‌های دفاع حربی مجهز و تالار ورزشی معاصر دایر کرده می شود. خوانندگان با متحدی و آمادگی کامل و درس‌ها شرکت می‌ورزند. مورد تاکید است که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد جهت تامینات مادی تکنیکی آموزگاران و دستگیری و خریداری عیانیت‌های معاصر بابت با تکنولوژی اطلاعاتی، کامپیوتر و پرینتر و تخته‌های الکترونی مجهز گرداندن به مکتب مذکور نزدیک 2 هکتار زمین بیکار خوابیده گرد و اطراف را وابسته گردانید. آموزگاران و محصلین دبستان مزرعه‌های موجوده را پرثمر و عاقلانه استفاده کرده در 0.6 هکتار گندم و در 5 سوتق کارتوشک کش کرده در 0.1 هکتار زمین باغ نهال‌های میوه صادراتی بنیاد نمودند. در مزرعه‌های باقی مانده کشت جوار مکه و ارزن گذرانیده نهالان خوچ و آلوچه شنانده شده است. آموزگاران و طالب علمان مؤسسه تعلیمی رقم 20 برابر نگاهبین مزرعه‌های کش شده روزهای استراحت و پس از درس‌ها زیر نهالان باغ‌ها را نرم کرده در این زمین‌ها نیز کشت می‌گذرانند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. بینندگان عزیز و گرامی این بود نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار. تان صحت و خانواده بمانید.